Učimo se hindijščina. Tema lekcije: kopalnica. Toilet. Straniščna školjka. Toilet seat. Straniščna deska. Toilet paper. Toaletni papir. Toilet paper holder. Držalo za toaletni papir. Sink. Umivalnik. Nal. Pipa. Shower. Tuš. Shower head. Glava tuša. Bathtub. Kat. Bidet. Bajd. बाथरूम का आईना. Kopalniško ogledalo. Bathroom cabinet. Kopalniška omarica. Bathroom shelf. Kopalniška polica. तौलिया रैक. Držalo za brisače. तौलिया हुक. Kavelj za brisačo. शावर पर्दा. Zavesa za tuš. बाथ मैट. Kopalniška preproga. तौलिया. Brisača. नहाने का तौलिया. Kopalna brisača. हाथ का तौलिया. Brisača za roke. वॉश क्लॉथ. Umivalna krpa. बाथरोब. Kopalni plašč. साबुन. Milo. हाथ धोने का साबुन. Milo za roke. साबुन डिस्पेंसर. Dozirnik mila. साबुनदानी. Posodica za milo. टूथब्रश. Zobna ščetka. टूथपेस्ट. Zobna pasta. टूथब्रश होल्डर. Držalo za zobne ščetke. टूथब्रश कप. Lonček za zobno ščetko. शैम्पू. Šampon. कंडीशन. Balzam.
बॉडी वॉश, Gel za tuširanje. नहाने का स्पंज, Kopalna goba. हेयर ड्रायर, Sušilnik za lase. टूथपेस्ट, नल, साबुन डिस्पेंसर, Želite zavedno ohraniti te besede v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.